يا رب صل على محمد ومن بحبل النبي توساك يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما صلى الله عليه وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما أنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله عليه وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القوي سلطانه الواضح برهانه المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه صلى الله عليه تعالى مجده وعظم شانه خلق الخلق لحكمة وطوى عليها علمه وبسط لهم من فائد المنة ما جرت به في أقداره القسمة صلى الله عليه وأرسل إليهم أشرف خلقه وأجل عبيده رحمة تعلقت إرادته الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب فانتشرت آثار شرفه في عوالم الشهادة والغيوب صلى الله عليه وما أجل هذا المن الذي تكرم به المنان وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان سورة كاملة ظهرت في هيكل محمود فتعثرت بوجودها أكناف الوجود وطرزت برد العوالم بطراز التكريم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه تجلى الحق في عالم قدسه الواسع تجليا قضى بانتشار فضله في القريب والشاسع صلى الله عليه فله الحمد الذي لا تنحصر أفراده بتعداد
ولا يمل تكراره بكثرة ترداد، حيث أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان الله عليه ليتصرف بالوجوده الثقلان وتنتشر أسراره في الأكوان. فما من سر اتصل به قلب منيب إلا من ثوابه فضل الله على هذا الحبيب. يا لقلب سروره قد توالى بحبيب عم الأنام نوالا، جل من سرف الوجود بنور غمر الكون بهجة وجمالا صلى الله عليه. قد تراك في حسن على مقام وتنهى في مجده وتعالى، لاحظت العيون في مثلته بشرا كاملا يزيح الضلالا صلى الله عليه. وهو من فوق علم ما قد رأته رفعة في سعونه وكمالا. فسبحان الذي أبرز من حضرة الامتنان ما يعجز عن وصفه اللسان ويحار في تعاكل معانيه الجنان صلى الله عليه. انتصر منه في عالم البطون والزهور ما ملع الوجود الحلق يا نور، فتبارك الله من إله كريم بسرتنا آياته في الذكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فمن فاجأت هذه البشارة وتلقها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة يعرب بها اللسان عما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان صلى الله عليه. تثبت بها في الصدور من الإيمان قواعده وتلوه على أهل اليقين من سر ذلك الإذعان والتصديق شواهد صلى الله عليه. وأشهد أن سيدنا محمد عبد الصادق في قوله وفعله والمبلغ عن الله ما أمره بتبلغه لخلقه من فرضه ونفله. عبد أرسل الله للعالمين بشيرا ونذيرا فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله به من الأمة بشرا كثيرا فكان في ظلمة الجهل للمستبصرين سراجا وقمرا منيرا وما أعظمها من منة تكرم الله بها على البشر وما أوسعها من نعمة انتشر سرها في البحر والبر. اللهم صل وسلم بأجل الصلوات وأجمعها وأزكى التحيات وأوساعها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية وبرز فيها في خيعة الكمال وقام بحق الربوبية في مواطن الختمة لله وأقبل عليه راية الإقبال صلى الله عليه. صلاة يتصل بها الروح المصلي عليه به فينبسط في قلبه نور السر لتعلق به وحبه ويكتب بها بعناية الله في حزبه وعلى آله وصحبه الذين تركوا صحوة المجد بقربه
وتفيأوا ظلال الشرف الأصلي بوده وحبه ما أثر الأكوان من ذكراهم نسيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا نبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد، فلما تعلقت إرادة الله في العلم القديم بظهور أسرار التخصيص للبشر الكريم بتقديم وتكريم، نفذت القدرة الباهرة بالنعمة الواسعة والمنة الغامرة، فانفلقت بدء التصوير في العالم المطلق الكبير عن جمال مشهود بالعين حاول لوصف الكمال المطلق الحسن والتام والزين، فتنقل ذلك الجمال الميمون في الأسلاب الكريمة والبطون، وما من صلب ضمه إلا وتمت عليه من الله النعمة، فهو القمر التام الذي يتنقل في بروجه ليتشرف به موطن استقراره وموضع خروجه. وقد قضت الأقدار الأزلية بما قضت، وأزهر من سر هذا النور ما أزهرت، وخصصت به من خصصت، فكان مستقره في الأسلاب الفاخرة والأرحام الشريفة الطاهرة، حتى برز في عالم شهادة بشرا لا كالبشر، ونورا حير الأفكار ظهوره وبهر، فتعلقت همة الراكم لهذه الحروف بأن يركم في هذا القرطاس ما هو لديه من عجائب ذلك النور معروف. وإن كانت الألسن لا تفي بأشر معشار أوصاف ذلك الموصوف تسويقا للسامعين من خواص المؤمنين وترويها للمتعلقين بهذا النور المبين. وإلا فعنا تؤرب الأكلام عن شؤون خير الأنام، ولكن هزني إلى تدوين ما حفظته من سير أشرف المخلوقين وما أكرم الله به في مولده من الفضل الذي أما العالمين، وبقيت رايته في الكون منشورة على مر الأيام والشهور والسنين، داعي تعلقي بهذه الحضرة الكريمة ولاعج التشوق إلى سماع أوصافها العزيمة، ولعل الله ينفع به متكلما وسامع فيدخلان في شفاعة هذا النبي الشافع ويتروهان بروح ذلك النعيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى يا رب السماء نظر إلينا سريعا تبرد للظما ورحمة الله وسيعا يا رب السماء يا الله تبرد للصباح ورحمة الله وسيعا تذهب للأمان عن كل عين وجيها يحصل كل ما نرجوه يأتي جميعا يا رب السماء يا الله نظر إلينا سريعا تبرد لظما
ورحمة الله وسعت. قمنا بالدعاء لله مولى الموالي في الدرج دعاء وقت السهر في الليالي يا رب السماء يا الله نظر إلينا سريعا تبرد الظما ورحمة الله وسعت. قمنا بالدعاء لله مولى الموالي يسعد من سعى وقام في الليل تالي يا رب السماء نظر إلينا شريعة تبرد الظما ورحمة الله وسعت. عبد لم يزال بالباب واقف ينادي غارق في الذلال والمشي يمشي عواجي رب السماء يلا يلا نظره إلينا سريعا تبرد الظما ورحمة الله وسعت. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وقد آن للقلم أن يحط ما حركته فيه الأنامل مما استفاده الفهم من صفات هذا العبد المحبوب الكامل وشمائه التي هي أحسن شمائل. وهنا حسن أن نثبت ما بلغ إلينا في شأن هذا الحبيب من أخبار وآثر ليتشرف بكتاب القلم والقرطاس وتتنزه في هدائكه الأسماء والأبصار. وقد بلغنا في الأحاديث المشهورة أن أول شيء خلقه الله والنور مودع في هذه السورة فنور هذا الحبيب أول مخلوق برز في العالم ومنه تفرع الوجود خلقا بعد خلق فيما حدث وما تقادم. وقد أخرج عبد الرزاق بسنده عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال: قلت يا رسول الله بأبي وأمي أخبرني أن أول شيء خلقه الله قبل الأشياء. قال: يا جابر إن الله خلق قبل الأشياء نورا نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من نوره. وقد ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث. وقد تعدت الرواية بأنه أول الخلق وجودا وأشرفهم مولودا. ولما كانت السعادة الأبدية لها ملاحظة خفية احتصت من شاءت من البرية بكمال الحسوسية فاستودعت هذا النور المبين أسلاب وبطون من شرفته من العالمين فتنقل هذا النور من صلب آدم ونوح وإبراهيم حتى أوصلته يد العلم القديم
إلى من خصصته بتكريم أبيه الكريم عبد الله بن عبد المطلب ذي القدر العظيم، وأمه التي هي في مخاوف آمنة السيدة الكريمة آمنة، فتلقاه صلب عبد الله فألقاه إلى بطنها فضمته أحشاؤها بمعونة الله محافظة على حق هذه الدرة وصونها، فحملته برعاية الله كما ورد أنها حملا خفيفا لا تجد له ثقلا ولا تشكو منه ألما ولا إللا، حتى ما الشهر بعد شهر من حمله وقرب وقت بروزه إلى عالم الشهادة لتنبسط على أهل هذا العالم فيوضات فضله وتنتشر فيه آثار مجده الصميم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. ومنذ علي قلبه هذه الدرة المكنونة والجوهرة المصونة والكون كله يصبح ويمسي في سرور وابتهاج بقرب ظهور إشراق هذا السراج، والعيون متشوفة إلى بروزه متشوقة إلى التقاط جواهر كنوزه. وكل دابة لقريش نطقت بفصيح العبارة معلنة بكمال البشارة، وما من حامل حاملت في ذلك العام إلا أتت في حملها بغلام من بركات وسعادة هذا الإمام صلى الله عليه. ولم تزل الأرض والسماوات متضمحة بإذن الفرح بملاقاة أشرف البريات وبروزه من عالم الخفاء إلى عالم الظهور بعد تنقله في البطون والظهور صلى الله عليه. فأظهر الله في الوجود بهجة التكريم وبسط في العالم الكبير مائدة التشريف والتعظيم ببروز هذا البشر الكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. وحين قرب أوان وديع هذا الحبيب أعلنت السماوات والأرضون ومن فيهن بالترحيب، وأمطار الجود إليه على أهل الوجود تسيج، وألسنة الملائكة بتفسير للعالمين تعيد. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. والقدرة كشفت كنا هذا المستور ليبرز نوره كاملا في عالم الظهور نورا فاق كل النور، وأنفذ الحق حكمه على من أتم الله عليه النعمة من حواس الأمة أن يهدر عند وجهه أمة تعنيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا السمات الممدود. وهدرت بتوفيق الله سيدة مريم وسيدة آسيا
ومعهما من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية. وأتى الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود، فانفلق صبح الكمال من النور عن عمود، وبرد الحامد المحمود مذينا لله بتعظيم والسجود. صلى الله على محمد صلى الله وسلم. صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا مدى لله البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا مدى لله السعد علينا والهنا من كل جانب، فلنا البشرى بسعد جاءنا طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله قد تجلى بالمشارق والمغارب. مرحبا أهلا وسهلا بك يا خير الهدايا. من ثنيات الوداع وجرى الشكر علينا مدى لله نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك الله يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك الله يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. الله أشرق الكون ابتهاجا بوجود المصطفى أحمد ولأهل الكون أنس وسرور قد تجدد. الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك
الله يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أبو يهل المثاني فهدر اليوم غران واستضيء بجمال فقر في الحسن تفرد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك لنا البشرى بسعدين مستمرين ليس ينفد حيث دينا طبعا جمع الفقر المعنى صلي يا ربي على النبي الهادي الأمين المشفع بالقيامة ربي كل حمد فلربي كل حمد جل يسوره العاد الله الله نبي وجودي ذهب نبي وجودي المصطفى الهادي محمد الله الله إذا موت طه وياسين الله الله المشفع بالقيامة المشفع بالقيامة من أتانا بالفرح الله الله رسول الله أهلا بك إنا بك نسعد الله وبجاه يا إلهي جود وبلغ كل ما قصد يا رسول الله زينا لزيارة رب دينا الله لك جيد منك الشفاعة من رب العالمين وإنا نهج سبيله كي به نسعد ونرشد ربي بلغنا بجاهه في جواره غير مكان
خلال يا الله غفر الله رب البرايا استغفر الله من الخطايا استغفر الله رب البرايا استغفر الله من الخطايا سلام مستمر كل حين يتجدد استغفر الله رب البرايا استغفر الله من الخطايا صلى الله على محمد يا ربي صل عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل عليه وسلم صلوا على رسول الله صلوا على النبي. صلى على محمد. Masyaallah الحبايب الحاضرين rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pasal demi pasal kita bacakan dan dilanjutkan pada pasal Fahina yaitu Al-Habib Syafiq bin Mahdar bin Syahab. Kemudian walaqad ittasafa ke Al-Habib Ustaz Syukri bin Ali bin Syahab. Kemudian dilanjutkan doa Al-Habib Muhsin Al-Habsyi fa alaihim fa tafaddal mashkura. Shallallahu ala nabi Muhammad sallim wa barik alaihi wa ala alihi. وحين برز صلى الله عليه وسلم من بطن أمه برز رافعا طرفه إلى السماء مؤميا بذلك الرفيع إلى أن له شرفا على مجده وسماء وكان وقت مولد سيد الكونين من الشهور شهر ربيع الأول ومن الأيام يوم الاثنين وموضع ولادته وقبره بالحرمين وقد ورد أنه صلى الله عليه وسلم ولد مفتونا مكحولا مقطوع السرة تولد ذلك لشرفه إن الله أيد القدرة ومع بروزه إلى هذا العالم ظهر من العجائب ما يدل على أنه أشرف المخلوقين وأفضل الحبائب وقد ورد عن عبد الرحمن بن عوف عن أمه الشفاء رضي الله تعالى عنهما قالت لما ولدت أمة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقع على يدي فاستحل فسمعت قائلا يقول رحمك الله أو رحمك ربك قالت الشفاء فأضاء له ما بين المشرق والمغرب حتى نظرت إلى بعض قصور الروم قالت ثم ألبسته وأرجعته فلم أنشب أن وشيتني ظلمة ورعب وقشعرة عن يميني فسمعت قائلا يقول أين ذهبت به قال إلى المغرب وأسفر ذلك عني ثم عاودني الرعب والظلمة والقشعررة عن يساري فسمعت قائلا يقول أين ذهبت به قال إلى المشرق قالت فلم يزل الحديث مني على بال حتى فتحه الله فكنت من أول الناس إسلاما وكم ترجمت السنة من عظيم المعجزات وباهر الآيات البينات بما يقضي بعظيم شرفه عند مولاه وأن عين عنايته في كل حين ترعاه وأنه الهادي إلى الصراط المستقيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه
ولقد اتصف صلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق بما تضيق عن كتابته بطون الأوراق. صلى الله عليه. كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وأولهم إلى مكارم الأخلاق سبقا. صلى الله عليه. وأوسعهم بالمؤمنين حلما ورفقا برا رؤوفا لا يقول ولا يفعل إلا معروفا. صلى الله عليه. واللسان واللفظ المحتوي على معنى الجزل إذا دعاه المسكين أجابه إجابة معجلة. صلى الله عليه. وهو الأب الشفيق الرحيم لليتيم والأرملة ولهما سهولة أخلاقه الهيبة القوية التي ترتعد منها فرائس الأقوياء من البرية. صلى الله عليه. ومن نشر طيبه تعطرت الطرق والمنازل وبأرف ذكره تطيبت المجالس والمحافل. فهو صلى الله عليه وسلم جامع الصفات الكمالية والمنفرد في خلقه وخلقه بأشرف خصوصية. صلى الله عليه. فما من خلق في البرية محمود إلا وهو متلقا عن زين الوجود. صلى الله عليه. أجملت في وصف الحبيب وشأنه وله الأولى في مجده ومكانه أوصاف عز قد تعالى مجدها أخذا على نجم الصحاب إلهي. صلى الله عليه. وقد انبسط القلم في تدوين ما أفاده العلم من وقاء مولد النبي الكريم وحكاية ما أكرم الله به هذا العبد المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم. صلى الله عليه. فحسن مني أن أمسك إنة الأقلام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وبذلك يحسن الختم كما يسر التقديم فعليه أفضل الصلاة والتسليم. اللهم صل وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله ولا إله إلا الله استغفر الله وصلى الله على رسول الله. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولما نظم الفكر من دراري الأوصاف المحمدية عبودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا وأن يكتب عملي بالأعمال المقبولة وتوجهي بالتوجهات الخالصة والصلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الأعمال فتعود ظافرة وعلى باب عزته تحت الرحال فتغشاها منه الفيوضات الغامرة. نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين. أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة الأب الأكبر المحبوب لك والمخصص بشرف الأبقر
في كل موطن من مواطن القرب ومظهر قاسم إمدادك في عبادك وساقيك أرسل إرشادك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المحسوس منك بأجل الخصائص اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اقترابه من أحبابه اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أتوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحصين وقايتك وأن تبلغنا من شرب القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تحركنا به من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طرائق اتباعه من السالكين ولحقك وحقه من المؤدين ولأهلك من الحافظين اللهم إن لنا عطما برحمتك الخاصة فلا تحرمنا وظنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سال والمؤمل بما أمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره ووالاه وظاهره وعم ببركته وشرب بوجهه أولادنا ووالدينا وأهل قطرنا ووادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وأدم راية الدين القويم في جميع الأقطار منشورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنا وسورة واكشف اللهم كربة المكروبين واقضي دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكفي شر المعتدين والظالمين وابسط العدل بولاة الحق بجميع النواحي والأقطار وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا رب في الحصن الحصين من جميع البلايا وفي الهرج المكين من الذنوب والخطايا وأدمنا في العمل بطاعتك والصدق في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحان على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. يا محيمين يا سلام سلمنا والمسلمين بنا بخير الأنام وبأم المؤمنين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين وعلى ما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Pasal demi pasal alhamdulillah telah dibaca. Semoga berkat pembacaan kitab Sintud Duror ini kita mendapatkan sir dan insyaallah kecintaan kita semakin besar pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, acara selanjutnya yaitu marilah kita dengarkan mau'izah hasanah yang akan disampaikan oleh Fadilatul Ustaz Al-Habib Husaini bin Hilmi Al-Kaf wa alaihi falyatafaddal mashkura. Sallu ala Nabi Muhammad.
Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi jama'na wa iyyakum fi hadhihi al-'ashiyyati al-mubarakah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تملأ بها قلوبنا نورا وصلاحا وسرورا وترزقنا بها رزقا واسعا مدرارا وعلى آله وصحبه وسلم عدد كل شيء. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد نورك الساري ومددك الجاري واجمعنا به في كل أطوارنا وعلى آله وصحبه يا نور. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنهل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. خذ بيدي كلت حيلتي أدركني يا رسول الله. Alhamdulillah. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita di sore yang penuh dengan barokahnya Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriringkan salam kita haturkan kepada junjungan agung besar kita Nabi Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan berkah kita selalu membaca salawat, Allah ampunkan dosa-dosa kita semua. Allah panjangkan umur kita semua untuk selalu bisa taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan pertolongan-pertolongannya Allah. Allah keluarkan kesulitan-kesulitan dari kita dan daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan dengan berkah kita selalu membaca salawat, kita dikenal oleh Nabi Muhammad dan nanti fil akhirah kita akan bersama Nabi Muhammad dalam syurga firdausnya Allah Subhanahu wa taala. Para habaib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para asatidzah yang tidak bisa disebutkan satu persatu nama antum sekalian, tapi tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim al-fakir sama antum sekalian. Al-hadirin tamunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sungguh sangat mulia kita pada sore menjelang malam ini duduk di satu tempat yang tidak kita ragukan lagi penuh dengan rahmat kasih sayangnya Allah. Tempat yang akan bisa membukakan pintu taubahnya untuk kita, tempat yang akan bisa mengampunkan dosa-dosa kita, tempat yang akan menjadi saksi untuk kita semua nanti di hari akhirat bahwasanya kita pernah duduk di dunia di tempat-tempat yang dimuliakan oleh Allah, di tempat-tempat yang disukai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ini nikmat akan terus menerus kita dapatkan dan akan menambah kedekatan kita kepada Allah dan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sungguh banyak sekali nikmat Allah yang Allah berikan pada kita. Kalau kita mau menghitung nikmat Allah yang Allah berikan pada kita, pasti kita yakin dengan seyakin-yakinnya kita tidak akan bisa menghitung nikmat Allah. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Apabila kalian mau menghitung nikmat Allah yang Allah berikan pada kalian, pasti kita semua tidak akan bisa menghitung nikmat Allah yang Allah berikan pada kita. Kenapa? Karena banyaknya nikmat Allah yang Allah berikan pada kita. Nikmatul iman, Islam, nikmat Allah jadikan kita selaku umat Nabi Muhammad, nikmat Allah jadikan kita selaku umat Nabi Muhammad, nikmat yang tidak pernah kita minta, nikmat yang mungkin kita lupa untuk mensyukurinya. Mungkin kita tanya pada diri kita masing-masing. Mungkin ba'da sholawat setelah kita mengerjakan sholat 5 waktu, mungkin jarang kita bersyukur sama Allah. Ya Rabb, alhamdulillah Kau telah jadikan aku selaku umat Nabi Muhammad.
Mungkin kita tidak pernah, ya Rabb ij'alni min ummati Sayyidina Muhammad, ya Rabb jadikan aku selaku umat Nabi Muhammad. Tidak pernah mungkin. Paling kita minta panjang umur, sehat, rezeki murah, lancar urusan yang lain-lain. Benar? Tidak pernah ya Rabb, ya ikhwan. Kita minta ya Rabb ij'alni min ummati Sayyidina Muhammad. Jadikan aku daripada umat Nabi Muhammad. Tidak pernah. Nikmat yang tidak pernah kita minta Allah nyuk. Nabi Musa alaihi salam sering kita dengar kisahnya. Ketika membaca kemuliaan-kemuliaan yang Allah berikan untuk umat Nabi Muhammad. Umat Nabi Muhammad ini kita tahu mabaina sittin wa sab'in. Umurnya antara 60-70, jarang yang 80. Aduh, paling 100 iko. Di tempat kita banyak 80, tapi jarang. 98 ada Habib Muhammad bin Ali 105 meninggalnya. Habib Abdullah bin Ubakar 98, banyak ada. Tapi jarang sekali. Ma baina sittin wa sab'in. Kalau nak hitung-hitungan masuk surga susah ya ikhwan. Tapi kenapa Allah jadikan ini umat Nabi Muhammad umat yang paling banyak masuk surganya Allah? Umat yang pertama kali masuk surganya Allah. Sebab kenapa? Sebab amalan ibadah yang kita lakukan di jenjang waktu yang sedikit ini dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh mungkin sering kita di Palembang alhamdulillah banyak majalis. Banyak majlis-majlis taklim, zikir yang lain-lain. Sering kita dengarkan dari guru-guru kita. Nabi Muhammad katakan dalam satu hadis, man hadara majlisu ilmin afdalu min salati alfi rakaah wa huduri alfi janazatin wa iyadati alfi maridin atau kama qala sallallahu. Kata Nabi Muhammad, barang siapa yang hadir satu majlis ilmu, satu besiko baik. Majlis taklim, majlis ilmu itu lebih utama, lebih abdul, lebih besar pahalanya daripada solat sunnah 1000 rakaat. Pernah tak solat rakaat? Mungkin witir 3 rakaat jadilah alhamdulillah. Duha 4 rakaat jadilah alhamdulillah. Tak pernah mungkin witir 11 rakaat, jarang sekali mungkin. Mungkin duha 8 atau 12 jarang sekali. 2 atau 4 ala kulli hal. Ini hadir duduk di majlis ilmu itu lebih utama daripada solat sunnah 1000 rakaat ya Rabbana, ganjaran pahalanya. Lebih utama, lebih abdul daripada melihat orang sakit 1000 kali. Lebih utama, lebih abdul daripada ngantar jenazah 1000 kali ya Allah. Ini Allah berikan kelipat gandaan pahala buat kita. Sebab kenapa? Sebab kita umat Nabi Muhammad. Sebab kita diberikan oleh Allah kelipat gandaan pahala agar supaya kita berhak menjadi hamba yang masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Salat rakaatain bisiwak afdalu min 70 rakaah bighairi su'al kama qala. Kata Nabi Muhammad 2 rakaat salat menggunakan siwak itu lebih abdul, lebih utama daripada 70 rakaat salat dengan tidak menggunakan siwak. Kira-kira perhatian enggak kita? Ini pahala yang tanpa kita susah-susah untuk mendapatkannya. Orang yang sholat subuh berjamaah, habis itu dia wiritan sampai isyraq, akan Allah berikan pada dia apa? Pahala seperti haji, umrah, tam sempurna kata Muhammad. Tapi kadang ini nikmat, ini pemberian yang Allah berikan sama kita, jarang kita sadari, jarang kita lakukan. Banyak lagi pemberian-pemberian Allah yang Allah berikan pada kita selaku umat Nabi Muhammad yang mungkin kita sia-siakan, kita lupakan, bahkan naudzubillah min dzalik tidak pernah kita lakukan. Makanya kita bersyukur sekali kepada Allah karena Allah telah jadikan kita selaku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nikmat yang tadi saya katakan yang tidak pernah kita minta, Allah jadikan kita selaku umat Nabi Muhammad. Nabi Musa alaihi salam minta, ya Rabbi ij'alni min ummati Sayyidina Muhammad, jadikan aku umat Nabi Muhammad. Dan Allah jadikan nabi, Allah jadikan kalimullah Musa alaihi salam. Makanya kita harus berterima kasih kepada Allah atas apa yang Allah berikan pada kita. Berterima kasih kita telah dijadikan selaku umat Nabi Muhammad. Nabi Muhammad katakan dalam satu hadisnya, qala alaihi salatu wassalam, man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Barang siapa yang tidak berterima kasih kepada orang yang berbuat baik kepada dia, maka dia tidak akan berterima kasih kepada Allah. Nabi Muhammad, apa kurang baik Nabi Muhammad dengan kita? Apa kurang perhatiannya Nabi Muhammad dengan kita? Belum kita ada, Nabi Muhammad sudah rindu.
Ana rindu kepada ikhwani, ngomong dengan sahabat-sahabatnya, ya Rasulullah, alasna bihwanik, bukankah kami ini saudara-saudara kamu? Wahai Rasulullah, bukan, kalian ashabi, kalian sahabat-sahabatku. Ikhwani adalah saudara-saudaraku Muhammad. Mereka orang yang datang setelah aku, mereka tidak pernah lihat aku, tapi mereka beriman dengan aku. Namun gitu belum ada telah disebut oleh Nabi Muhammad. Ini satu keberuntungan, kemuliaan buat kita, maka jago ini nikmat. Jangan sampai naudzubillah min dzalik, ini nikmat Allah yang Allah berikan sama kita berlalu tanpa kita mendapatkan apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad katakan dalam satu hadisnya perihal tentang orang yang bersyukur kepada Allah. Pernah Nabi Muhammad bertanya pada seorang laki-laki. Kata Nabi Muhammad, "Kaifa asbahta?" Bagaimana keadaan kamu di pagi ini? Kata itu orang menjawab, "Fil khair ya Rasulullah." Dalam keadaan baik ya Rasulullah. Ditanya lagi, "Kaifa asbahta?" Bagaimana keadaan kamu di pagi ini? "Fil khair ya Rasul." Sampai 3 kali, "Baik ya Rasul, baik ya Rasul." Terakhir baru itu orang menjawab, "Aku ahmaduhullah wa ashkurullah fil khair ya Rasulullah." Aku puji Allah, aku bersyukur pada Allah, keadaanku di pagi ini dalam keadaan baik ya Rasulullah. Hadza uridtu minka, kata Muhammad. Ucapan alhamd, ucapan pujian, ucapan bersyukur kepada Allah yang aku inginkan, yang aku ingin dengar dari kamu, kata Nabi Muhammad. Pernah ada bangun tidur paling enggak maca alhamdulillah gitu. Pernah ada bangun tidur ada doanya kan, panjang ya doa yang kamu tahu kalau kan, paling tidak alhamdulillah, makasih Allah kau bangunkan aku lagi. Kalau tidak bangun lagi. Atau paling tidak ini kadang-kadang sesuatu yang tidak kadang kita sepelehkan, padahal ini sunnah Nabi, sering kita dengarkan, "Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma yaumal qiyamati fil jannah. Man ahya sunnati wajabat lahu syafaati. Kullu ummatin yadkhulul jannah illa man abah." Kalau sahabat, "Wa man abah ya Rasul, man ata'ani dahal jannah wa man asani faqad abah." Sering kita dengarkan daripada kemuliaan-kemuliaan, daripada keutamaan-keutamaan yang telah Nabi Muhammad sampaikan pada kita. Habis kita qada'il hajat, keluar kamar mandi, ada doanya? Hah? Mungkin lupa. Paling alhamdulillah bela sudah. Alhamdulillah, makasih Allah. Kau keluarkan kotoran daripada tubuh, mungkin lupa Irfan. Makanya dengan perayaan Maulid ini, peringatan Maulid Nabi Muhammad, kita hidupkan lagi diri kita bangkitkan lagi diri kita untuk supaya kita selalu mengikuti Nabi Muhammad SAW. Bersyukur pada Allah kalau kita telah dijadikan oleh Allah selaku umat Nabi Muhammad. Dengan cara gimana? Mungkin banyak membaca sholawat, jelas itu. Baca sholawat atas Nabi, kita sering dengar daripada keutamaan. Orang yang baca sholawat atas Nabi Muhammad, ada seorang laki-laki mimpi berjumpa Nabi Muhammad, mimpi bertemu Nabi Muhammad, tapi Muhammad ma yaltafit ilaih. Nabi Muhammad tidak mau lihat wajahnya. Gimana ya kawan? Kalau kita mimpi Nabi Muhammad tidak mau lihat wajah kita. Kita duduk depan guru kita baik, yang kita muliakan, yang kita agungkan, tapi guru kita tidak ada nyogai kita, mana kira? Ini Nabi Muhammad. Mimpi Nabi Muhammad tidak mau lihat wajahnya. Ini pemuda bertanya, "Ya Rasulullah, anta alayya ghadban." Ya Rasulullah, apakah engkau marah sama aku ya Rasul? Aku tidak marah, kata Nabi Muhammad, tapi kenapa kau tidak mau lihat aku? Aku ini seorang daripada umatmu ya Rasulullah. Engkau kenal kepada umatmu melebihi seorang ibu yang kenal pada anaknya sendiri. Nabi Muhammad kenal kepada kita al-ikhwan melebihi seorang ibu yang kenal kepada anaknya sendiri. Naam, kata Nabi Muhammad, tapi aku tidak kenal sama kamu. Siapa kamu ya Allah? Nabi Muhammad, tapi aku tidak kenal sama kamu, kata Nabi Muhammad. Aku tidak tahu sama kamu. Kamu tidak pernah ingat aku, tidak pernah menyebut nama aku. Man ahabba syai'an aktsara min dzikri, kata Nabi Muhammad. Barang siapa yang cinta pada sesuatu, suka pada sesuatu, dia akan selalu banyak menyebut sesuatu tersebut. Kita suka sama Nabi Muhammad, kita cinta dengan Nabi Muhammad, berapa banyak kita sebut nama Nabi Muhammad. Aku tidak kenal sama kamu, aku tidak tahu sama kamu, kata Muhammad, karena kamu tidak pernah ingat sama aku. Kamu tidak pernah menyebut nama aku, kata Nabi Muhammad. Kenalnya aku, taunya aku sama umatku, tergantung banyaknya dia menyebut nama aku, kata Muhammad.
tergantung banyaknya dia mengingat aku. Lalu orang laki-laki terbangun dari tidurnya, dia mengharuskan dirinya per hari 100 kali baca sholawat atas Nabi Muhammad. 100 kali, bukan 1000 kali, bukan 100 kali. Mungkin bayangkan wajah Nabi Muhammad, bayangkan keindahan Nabi Muhammad yang lain-lainnya. Lama-lama mimpi lagi bertemu dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad lalu tersenyum, tabassam ilaih. Senyum mandang itu orang. Al-an a'rifuk wa ashfa'u lak. Sekarang aku tahu sama kau dan aku akan kasih syafaat buat kamu. Kenapa? Karena dia menjadi orang yang telah dicintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab kenapa? Sebab dia selalu baca solawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu untuk supaya kita mengikat hubungan kita dengan Nabi Muhammad, caranya baca solawat dan ikutin sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam kesempatan yang mulia ini, saya akan uraikan sedikit daripada hadis Nabi Muhammad yang mungkin sering kita dengar dari guru-guru kita. Kata Nabi Muhammad qala alaihi salatu wassalam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bihulukin hasanin. Kata Nabi Muhammad, bertakwalah kalian kepada Allah dimanapun saja kalian berada, dalam keadaan apapun, di musola, di masjid, di rumah, sendirian, ramai-ramai, di pasar. Takwa kepada Allah, takut kepada Allah, ikutin syariat Allah, ikutin aturan-aturan Allah, ikutin apa yang diajarkan Nabi Muhammad SAW dimanapun saja berada. Ittaqillah. Imamuna Ali ditanya, sering kita dengar takwa imtisalul awamirillah ijtinabun nawahi zahir batinan. Imamuna Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu, beliau ketika ditanya tentang makna takwa, lalu Imam Ali menjawab, at-taqwa al-khawfu minal jalil, takut kepada Allah. Orang kalau dia ngaku takwa tapi tidak takut kepada Allah, belum takwa namanya. Mungkin kepengen menjadi wong yang bertakwa. Al-khawfu minal jalil, takut daripada murka Allah, takut daripada azab Allah, takut dari nerakahnya Allah Subhanahu wa taala, takut melanggar aturan-aturan Allah. Ada satu kisah kan sering juga didengar, cerita tentang batu yang kecil, hajarun shaghir, yang mengeluarkan banyu mato karena ya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada satu nabi jalan di satu lembah lalu dia melewatin batu yang kecil yang mengeluarkan air yang banyak. Melewatin batu yang kecil yang mengeluarkan banyu yang sangat banyak. Lalu itu nabi bingung. Lalu dia bertanya pada Allah, yatawajjah pada Allah. Dia mohon pada Allah Ta'ala agar mengizinkan batu ini untuk baca ngomong. Ya mungkinlah mukjizat Nabi Muhammad banyak tuh, Nabi batu, hayawan asjar, makanan di tangan Nabi Muhammad ngomong. Akhirnya ini batu dengan izin Allah bisa ngomong. Ditanya oleh itu Nabi, wahai batu, ma yubkika, wahai hajar, apa yang membuat kamu menangis? Ini kita perhatikan jawaban ini batu. Ini batu. Dalam syariat tidak dihisab ini batu. Tidak ada pertanyaan. Ma yubkika ya hajar. Apa yang membuat kamu menangis wahai batu? Itu apa yang dijawab oleh batu? Itu batu menjawab, mundu sami'tu gaulahu ta'ala wa guduhan nasu wal hijara fana abki min haufih. Kata batu itu menjawab, sejak aku mendengar firman Allah. Apa firman Allah? Bahan bakar api neraka itu dari batu bebatuan dan dari manusia. Wa ana akhafu, aku takut ke batu tadi. Kalau seandainya aku dijadikan salah satu batu yang akan dipergunakan oleh Allah menjadi bahan bakar api nerakanya Allah SWT. Batu. Ya kita, berapa banyak pelanggaran yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak kesalahan-kesalahan yang kita lakukan terhadap ajaran syariat Allah. Mungkin sebab sering kita lakukan ini kesalahan sehingga kita tidak menyadari bahwa ini adalah kesalahan. Ya Allah, ini bahaya sekali. Bahaya ya ikhwan.
Mungkin sering di pengajian dulu, ya orang yang buka aurat lah, yang itu cerita aurat lah, atau yang sering makan haram apa itu enggak. Buka aurat, kan tahu semua auratul rijal, ma baina surah wa rukbah. Tapi kadang sekarang kita jenguk buka aurat di atas, mungkin kebiasaan SD dulu. Nah, kan SD terlalu pendek SD dulu, sampai SMP dulu. Karena terbiasa tadi, sehingga mungkin kita tidak menyadari bahwa itu adalah kesalahan, melanggar syariat, dosa. Yang muka dosa, yang nyingok dosa juga, bukan nyingok bedino, dosa. Nah, tapi berhubung kebiasaan sudah biasa, sehingga kita tidak menyadari bahwasanya ini adalah perbuatan dosa. Mungkin kita ya tentang riba, tentang hak orang, tentang harta wakaf, yang lain-lain. Mungkin sudah terbiasa kita makan itu haram, sehingga kita tidak menyadari bahwasanya itu adalah perbuatan yang haram. Cari hilal boleh tidak apa-apa lah. Tahu hido sama lain segitu, hido sama hido itu. Nah, tanya dulu hido benar hido. Kayak pertama kata Muhammad, kata Imam Ali, yang pertama al khaufu minal jalil. Takut daripada murkonya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wal amalu bitanzil. Mengamalkan dengan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu melalui Nabi Muhammad. Mengamalkan dengan apa yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad, kepada yang telah diwahyukan Nabi Muhammad kepada Allah oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallam. Apapun itu, ittiba bin Nabi Muhammad, nyontoh Nabi Muhammad. Walaupun kita menyadari jauh kita untuk mencontoh Nabi Muhammad, tapi jangan kita keluar dari jalan syariat yang diajarkan Nabi Muhammad, sahabat-sahabat Nabi Muhammad, at-tabi'in, aslafuna salihun, datuk-datuk itu yang mulia. Jangan keluar dari jalan itu. Insyaallah kita akan diikutkan bersama mereka. Ya, lalu yang selanjutnya kata Imam Ali, al-qanaatu bil qalil. Merasa cukup, merasa puas dengan yang sedikit. Kadang kita ni dah kurang baik, kepengen lebih, ala kulli hal. Itu tabiatul insan ya. Tapi sabab keinginan yang berlebih tadi, kadang kita terjerumus kepada yang haram, yang subhat atau yang haram tanpa kita sadari. Sabab ingin berlebih-lebih tadi. Walaupun semua manusia kepengen galau-galau, pengen ini, pengen itu, tapi hati-hati. Sebab terlalu berkeinginan yang berlebihan akan membuat kita melakukan hal-hal yang dilanggar, yang dilarang oleh ajaran syariat Allah yang disampaikan Nabi Muhammad. Yang selanjutnya kata Imam Ali, al-istidadu liyaumir rahil. Mempersiapkan diri untuk menjumpai hari yang kita akan berpindah dari dunia ke alam selanjutnya, al-barzakh, al-akhirah, surga atau neraka. Siapkan diri kita. Banyak-banyak beramal soleh. Banyak-banyak beramal baik. Laisa bi amanikum wala amani ahlil kitab may ya'mal su'an yujza bih wala yajid lahu min dunillahi waliyyan wala nasira. Wa man ya'mal minas salihati min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun fa ulaika yadkhuluna al-jannati wa ulaika yadkhuluna al-jannata wa la yuzlamuna naqira. Allah sebutkan dalam firman-Nya, laisa bi amanikum wala amani ahli kitab, bukan dengan angan-angan kalian wahai orang-orang muslim, wahai orang-orang ahli kitab, kalian akan mendapat pahala, mendapatkan kemuliaan dari Allah, surganya Allah. Bukan, kadang kita ini berangan-angan pengen masuk surga, pengen dapat kemuliaan dari Allah. Bukan. Barang siapa yang melakukan kejelekan, kesalahan, dosa, maka dia akan diberikan balasan dengan kesalahan yang dia lakukan. Tidak ada pertolongan, tidak ada bantuan kecuali pertolongan dan bantuan Allah. Sebaliknya, barang siapa yang melakukan amal soleh dan dia beriman pada Allah, maka dia akan mendapatkan surganya, dimasukkan dalam surganya Allah Subhanahu Ta'ala. Ini Allah katakan dalam firman-Nya. Tidak ada yang akan terlepas daripada pembalasan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kata Nabi Muhammad tadi, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanatah. Ikutin perbuatan jelekmu dan dengan perbuatan, maksudnya apa? Ketika kita melakukan kesalahan, cepat-cepat mohon ampun pada Allah. Cepat-cepat bertaubat pada Allah. Cepat-cepat banyak-banyak beristighfar pada Allah. Sering mungkin kita orang kalau mau jadi orang soleh itu syaratnya ada syaratnya ya. Sering kita bacain doa ba'dal wudu. Doa setelah wudu. Apa setelahnya? Allahumma ja'alni
minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadika sholihin, min ibadika sholihin terakhir. Kenapa tidak Allahumma ja'alni minas sholihin, min ibadika sholihin, minat tawwabin? Kenapa Allahumma ja'alni minat tawwabina? Kenapa didahului minat tawwabina? Syarat pertama bertaubat dulu kepada Allah, mohon ampun dulu pada Allah, mohon maaf dulu pada Allah. Kalau ada urusan-urusan dengan manusia, selesaikan dulu. Tidak bakal bisa jadi orang soleh. Minat tawwabin wa minal mutatahhirin, daripada orang-orang yang disucikan dari dosa yang lain-lainnya. Baru terakhir wa min ibadikas. Jadi kunci kalau mau ingin jadi hamba Allah yang soleh, tobat, sucikan diri dari perbuatan dosa yang lain-lainnya, kesalahan pelanggaran, baru insya Allah jadi orang yang soleh. Sekarang kita mungkin baru kepengen jadi orang soleh, belum jadi orang yang bertakwa, belum. Yang terakhir kata Nabi Muhammad, wa khaliqin nas bihulukin hasanin, berakhlaklah, berbudi pekertilah kepada manusia dengan budi pekerti yang baik, yang dicontohkan Nabi Muhammad, yang diajarkan Nabi Muhammad. Adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi wa innaka la'ala khuluqin azim. Allah puji Nabi Muhammad, berarti tidak ada contoh yang lebih baik, lebih mulia daripada contoh yang telah dicontohkan Nabi Muhammad. Ini akhlak hasan, ini akhlak yang baik, ini baik ucapan atau tingkah laku, baik perbuatan atau tingkah laku. Orang yang berakhlak pasti dia berilmu. Kenapa? Karena akhlak itu adalah samaratul ilm, buahnya ilmu. Orang yang berilmu belum tentu berakhlak. Kenapa? Tidak ngamalkan ilmunya. Belum tentu orang berilmu berakhlak, enggak. Orang yang berakhlak harus tahu ilmunya. Orang yang berakhlak pasti ngamalkan ilmunya. Orang yang berilmu belum tentu tidak ngamalkan ilmunya. Ya. Makanya tidak ada satu yang baik, itu adalah akhlakul hasan yang dicontohkan Nabi Muhammad. Pernah Nabi Muhammad ditanya, su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad ditanya, an aktsari ma yadkhulun nasul jannah. Nabi Muhammad ditanya tentang perihal penyebab yang paling banyak seseorang itu dimasukkan dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi Muhammad, taqwallah wa husnul khuluq. Bertakwa kepada Allah dan baik akhlaknya, baik budi pekertinya. Sekarang kalau kita jingok, walaupun alhamdulillah majalis banyak, ala kulli hal, yang cara ngubah kita dari akhlak yang tidak baik ke akhlak yang baik, banyak-banyak hadir majelis, banyak-banyak dekat dengan orang-orang soleh, banyak-banyak baca sol yang lain-lainnya. Apa namanya? Ada satu hadis, ada satu ucapan dari ulama, kalau tidak salah disebut oleh Imam Junaid, galal Imam Junaid rahimahullah taala, arbaun turfa'ul abda ila 'alid darajat wa in qalla amalu wa ilmu. Kata Imam Al-Junaid Sayyidut Taifah, ada 4 perkara yang akan menyebabkan kedudukan seorang hamba itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada 4 perkara. Yang sabab 4 perkara ini, kedudukan seorang hamba itu akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun sedikit amal dan ilmunya. Kalau kita jengok, sering kita mungkin didengarkan, kalau jengok Pak Habaib kita di Palembang ya. Kalau kita jengok secara zahir, mungkin tidak ada sedikit ilmunya, wala ngajar, wala dakwah, banyak. Mungkin yang sering yang kita nemui Al Habib Muhammad bin Muhsin Asgaf, yang lain-lainnya, tidak terlalu terkenal, tidak terlalu tersyuhur, tapi mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Sabab kenapa? Sabab 4 perkara kata Imam Al-Junaid rahimahullah. Yang pertama al-hilim, lemah lembut. Atau bisa dimaknai penuh dengan kasih sayang. Penuh dengan kelemah lembutan. Penuh dengan rahmah. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama, man la yarham ya la yurham. Sayangi penduduk bumi, penduduk langit akan sayang sama kalian. Barang siapa yang tidak mempunyai rasa belas kasih sayang, maka dia tidak akan sayang Nabi Muhammad. Masya Allah. Sering kita dengar cerita tentang bukan hanya kepada orang muslim, muslimah, bukan, kepada hayawan, kepada orang-orang kafir, kepada Yahudiyah. Nabi Muhammad penuh dengan kasih sayang, penuh dengan kelembutan. Yang kedua kata Imam Junaid, at-tawadhu, merendahkan diri. Ini amalan hati sebenarnya. Amalan hati. Enggak. Tawadhu itu dalam hati. Paling tidak kuncinya untuk tawadhu itu selalulah merasa diri kita ini banyak kurangnya, banyak salahnya, banyak tak kata apa-apanya. Melihat orang lain, melihat kelebihan orang lain, dan melihat kekurangan kita. Paling tidak merasa diri kita ini tidak ada apa-apanya. Amal soleh kita mungkin tidak ada apa-apanya, dosa kita mungkin banyak. Tawadhu, merendahkan diri. Jangan kita menyombongkan diri. Iblis laknatullah alaih sudah pernah masuk surga, diusir oleh Allah. Sebab ngapa? Sombong dan hasad. Itu enggak. Sombong dan hasad, unyam sama Adam alaihissalam enggak. Dan sombong yang lain kita gitu. Tawadhu, rendahkan diri kita. Kita tengok habaib kita ulama yang Nabi Muhammad. Yang selanjutnya kata Imam Junaid, as-saho, dermawan, suka bantu al-fuqara, masakin, yang lain-lain. Yang terakhir husnul khuluq, baik akhlaknya, baik budi pekertinya. Contoh salah satu contoh akhlak ini yang mungkin jarang kita sadari. Inti duduk sama orang lebih tua dari inti. Ya. Ketika inti salaman, inti dulu yang nyodohkan tangan inti, jangan orang tua dulu. Kalau inti nunggu orang tua dulu nyodohkan tangan, inti kau ngajar. Benar? Kadang kita enggak. Anak ustad, anak ulama, anak ini banyak ceramah, banyak penggemarnya. Ada samping kita syebeh, wala nyodohkan tangan. Ini bukan termasuk akhlak. Benar? Benar. Ketika jalan, ini yang pernah kita ngalamin, Al-Habib Umar bin Ahmad Al-Bin Syahab, Qutbur Ridho, tahu semua mungkin itu namanya. Pernah zaman dulu, zaman masih bujang dulu. Sekarang walaupun masih ini juga ya. Jalan, kita orang lagi duduk pinggir jalan itu, nongkrong pinggir jalan, lewat Ustaz Umar bin Ahmad bin Syahab. Lewat, assalamualaikum. Waalaikum salaman gitu no. Enggak, adab, akhlak. Sekarang enggak. Mungkin baru keluar dari pondok, baru ngajar. Samping ada Habib Syebeh Syibanunal banyak, masya Allah. Wong-wong yang pernah nyingok Habib dulu, mulia kalau itu matoh yang pernah nyingok wong yang mulia itu mulia. Ya bahat man ra'ahum aw ra'a man qad ra'ahum. Nyambung itu orang. Ya, nyambung. Nyingok ini Habib, nyingok ini Habib, nyingok terus sampai ke Nabi Muhammad. Ini kadang naudzubillah min dzalik. Anak ulama, hati-hati itu. Itu salah satu daripada tidak punya akhlak. Naudzubillah min. Makanya ada apa namanya Imam Al-Fudail mengatakan dalam satu perkataannya, bermakna aku berteman dengan orang yang fajir. Fajir yang orang suka berbuat salah lah, berbuat dosa. Tapi baik akhlaknya, baik budi pekertinya, daripada lebih aku sukai daripada aku berteman dengan orang yang abid yang suka banyak ibadat tapi sejelek akhlaknya. Yang jelas kita harus contoh Nabi Muhammad. Ikutin Nabi Muhammad, terkhusus akhlak, krisis akhlak.
Paling dah kalau nak lewat orang tua, mi ana duluan ni, assalamualaikum mi, alafu nadu. Ndak sekarang. Oh ngonyo, ombo batu botol asuh dak. Ini hati-hati. Atau kasar ngomongnya. Palembang ni Masya Allah, yang di Palembang ni hati-hati. Makanya Hadramut Sani, hati-hati Palembang ni banyak yang tersembunyi. Yang hanya orang-orang khusus lah yang bisa mendapatkan itu sir rahasia. Kalau dia baca membawa diri dia di kota Palembang, kalau enggak bisa berbahaya. Insyaallah jelas, mudah-mudahan waktu yang singkat di sore yang penuh barokah, mudah-mudahan apa yang Al-Faqir sampaikan bermanfaat terkhusus dari Al-Faqir sendiri, dan mudah-mudahan kita semua, dan mudah-mudahan berkah kumpul kita di sini. Allah tidak haramkan kita untuk mendapatkan pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah istiqomahkan kita berjalan di jalan Allah Muhammad, dan mudah-mudahan berkah kita duduk di sini, kumpul di sini, mudah-mudahan Allah perkenankan mata kita untuk bisa melihat wajah Nabi Muhammad, bisa bertemu dengan Nabi Muhammad, bisa selalu dicintai Nabi Muhammad, diperhatikan Nabi Muhammad, dan aslafun soleh, orang-orang saudara dulu selalu memperhatikan bagaimana. Mudah-mudahan berkah ini berkumpulan, Allah turunkan hujannya Allah Subhanahu wa taala, Allah hijau, Allah mulia, Allah menangkan keluarga saudara kita yang di Palestina, Allah hancurkan mereka-mereka yang mau menghancurkan Islam, dan mudah-mudahan Allah jadikan kita hamba-hamba yang selalu istiqomah berjalan di jalan Allah Muhammad. Wa'alafu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jazakumullah khairul jaza. Alhamdulillah, semoga hikmah mauizah tadi bisa kita amalkan sebagai pembuktian kita mahabbah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya rabbal alamin. Alhamdulillah telah selesai daripada rangkaian acara kita terakhir, ya ini talqinuz zikir yang akan dibawakan oleh Al-Habib Muhsin bin Al-Syifa alaihi falyatafaddal. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah walhamdulillah wa la ilaha illallah wa sallallahu ala rasulillah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah, 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 Muhammadur Rasulullah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syarafa wa karama wa majada wa 'azzama wa radiyallahu ta'ala an ahli baitihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihi al-akramin wa azwajihi at-tahirat ummahatil mu'minin wa alaina ma'hum wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Kalimatu haqqin 'alaiha an-nahya wa 'alaiha namut wa 'alaiha wa biha nub'atsu insyaallah minal aminin. Amin. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tabarrukna min ba'di tabarrukan ma'suma wa la taj'alna wa man ma'ana wa hawalaina shaqiyan matruban wa mahruma ya rabbal alamin. Allahumma ya da'im al-fadl 'ala al-bariyah ya basit al-yadain bil 'atiyah ya sahib al-wahib as-saniyah salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin khair al-wara sajiyah wa ighfir lana ya dhal 'ula fi hadhihi al-'ashiyah wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Taqabbalallah minkum. Alhamdulillah telah selesai semua rangkaian acara kita. Al-Faqir